watukufu, sifanya ndengo wakati unu rihadi simbavi baiko angami muade shangamsano uhusu le suala la he mouvement populaire ikawo ijuha bonti juu rangunde mwezi 15 ya janvier iwanao nomkiso mziro uremao yensi emakatirlo nao yanu garijohu jaharmana mada diver shailo ndeilidio muhimu kwezi nyonti pia mmono ya ukaya mwezi 15 ya janvier unaijana wa Komor wajuha haulani emaesha madziro emaesha ya peu ikaundo wasubisewo harimwa yensi takriban mahasita ya kamili. Leo umjuho wahawa na zijana wao kaujanji ya harimwa mva wa siyasa itoka uyonzi. Garju jeleza imaana rahamba ko janji ya harimwa mva wa kisiasa. Hauka nyonti pia nga nyihashiri. Ngamjua wakaya haina ndongozo ne sababu. Wane Jibril wahazo. Leo karamba ukaya wana wa Komor umjuho hao. Wasigo mabareni. Wabaize pare. Washemeze. Kaujahusu siyasa iyo haki. Haukawa na zijana wanu awe maranya wa Komor waenshio harmatabu zahenda mno ngasina takriban mahasita kamili kabati msomo kabati unono kabati maisha ya mwanadamu mzima ya jua uhaeshi kabati wohuria wa mwanadamu ya ladhimu ya juwe ya kenu harimwe bwana jazinu bwana jazinu zo juwo renga maha enge uwanansi wala muha ngamrengo mfano wakati wahe mbwana ya hemchinwa rambao ndo msafara mle haluha kizungu wakati yohambwa la long march ndo msafara mle yembwana yo iwa na mahaminga hato wanansi wachini wakavlamuha wajuhe warengeze haki za hao yambwa mahaminchi harma takriban mahamengo miraru mahamengo mine umsafara mleuo imbwana iyo yakafanyiwa shai jabahanu ikawo imchini wa yone mbanungo yakahihu tajia duka haina mzima ranya yakeno huria wojua ya tume yake tajiri iyo nde mbwana ikawo iwano ne mashinwa wakati unwa Xiaoping wakuundana na huria uo ini mrungu jua hafanyale tumo la hahe hakata jire namna nzao izabaki wako na hajanizo haina mahala uona ishichongezao wajuha harma bwana hunurilio hunu Faransa wekuono mru raia ya juha ya wana baba fanyiha uchaguzi bafanyiha wizi waushemeza hasibabu de confort ya hao confort ndai dumye shinro ikaw mkate wa dipe uheya mafura ya heya ekaze nyumba ziheya izo ndezi tongezawe mfaransa hajubonzi yani hashemeza hawana yowanilia comfort ya hahe omyeshi mwema wa hahe leo hamwenti ya hatu wafanyiha madhambi madziro menji
rangu damu yatiwa, rangu wanadamu watilwa pirizo, rangu ndo mbohwa ze nafasi za uhuria za haina mzima dasi, pia zetambu zibiri mahasta kamili ribalia mbwana rishemeza iliranze mwananti mkomori ya lamuhe. Leo vaja Jibril vaja zatongeza hoka, leo vaja uchaguzi huo riwone namna wabira harumanzia za kiharamu ulemengu pia walaani ikashabaha wala raia mkomori ya lamuhe waleo Jibrilu yasiha shaka leo halamuha abo yuke tutongeza wala ke tuonesa ke mwana mkomori hajuha ya damfii siasa wukaba juka siasa ukimensha yahe mwanadamu katustehilo shinu shobaha shahaja leo harimwa uchaguzi huu shisho tindesha tungeza emne jana mkomori leo ya lamuha abo leo nga manzuni wonesoka leo emrosia sakati mwengoni wala kati dingoni mwe mouvement populaire ya juhayinu hoka yetinde ya kreye ye mouvement populaire yinu ye mouvement populaire yinu iji kreye heze tabu ikaundo zire mao yenti ye maisha madiro ya remao yenti umbazo mfia yenti ya bazi wa mfia abole ukwezi wanama wa Komoro si wenyi uvarilia ye mouvement populaire yinu ili puengau yende usoni riwaswili balaba hanuka urika hanza riwaswili ratushinda rawaswili nando mdangu uso yeyezi ya Asmani Azali vajeyezi ya kibinadamu ijo stehi ya mkomori abo mimi juma ze analiza hangu tina ujua nrenge ye mouvement populaire yinu ni inclue harima mva wa kisiasa no siasa mbali ye maisha ya heranyi ya mbali kabati wa unatabu hama Tunisi maashirini ya kamili ya diktature waonesewa ni Benali zetabu pia waonesiwa kabati kufuru ya tufanyiwa harmenti ya Tunisi vakaya ze mouvement ikauziko conteste yeyezi ya Benali shimaranya wala muhandi wala muhausiku waona mwanadamu Islamu hamadao ya jiholele ya essence ya jibisa he maisha madiro yenti yakosubise abundo bahanu yakotsongeza bafanyihe ye mouvement ila Benali yatawe harmenti eske ma politicien wakabahari kwa jaka ya Buhari vakaya sababu de ranya ya jibisa iyo sawa no kale unga bo sababu ya he mouvement populaire ya ho wana wa Komori wajiri wa chaguzi uno garjo hamansi ndazi viri rentidazi riwono Egypt ye revolution yafanyishia wakati wa Mubarak izali sahindi ye wasubise mahaminga harimwe diktature ya Mubarak shaija wakati mzima biashara bahindu ya heya bafanyihe mouvement ila pendant 2 semaines à 3 semaines Mubarak asihi ebze parti politique wakamwengoni ndo wajusa mouvement wati ndo wajusa de maranya
de maranya ranya ngena le fuvulahe wa siasa ngena le fuvulahe. Donc abone unga reveneo ili releze ndondo relewane kwezi watukufu ya que mouvement inu ya juu habonti juu c'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement populaire ya maranya wa Komori wa conteste wo ye maisha madziro wa ya nshio leo ndo bahaja Jibrilu yo kaleo washinde wala muhe welewe kwezi abwe mouvement inu naritowe harima mva wa kisiasa ngasino wakati wa ushangiria wa ujitumbeha harimwe mouvement inu shema katirulo na uyanu ngasi wa huibarilia ritiniye kuraji ili waswili bala bahanu sisi ratushinda ra waswili shakarna ujua ritie harma mouvement politique karna ujua ri-indexe ye classe politique kangoma responsable kale una jana usihi sisi ribako malahoni balu sitinde ratinde mouvement inu mouvement kawe ijicreye iyo de realite ye mouvement ijicreye wiyo ijicreye hasibabu hinri des etabu ikaongwa subisewo leo ndo Mwenyezi Mungu yajelia emashishiyo yematso zeroho zaho wa Komori walamuha waele wakaya vanu kwelinga bo yezi ya peu ya wabalia iwarendao nai iwatabishao maisha ya hao ya henda jaba ahole usindo wenyi ushukuria uhilidia uyakalewe mwana Mkomori ila mbwana raibali ya mahasita kamili hashindisha waswili vala vahanu rakahamba ukahewe vanu ngabati yao damu inchi vanu kabati msomo kabati unono maisha ya panda zepirizo zijaya kabati mahakama pia rika uzamba harima ze place publique uwa Komori kwa jaka hishia leo waishia abo sisi ila dimuri tose ye mouvement inu riwa encourage ili endelee usoni rihunde marunda ikawo ndo riya waneli yao mahasita ya kamili kwezi buwa Komori ntiye angle yabo harimo wandu wa siasa ikawo riwa wono skwa jana wende wakadepose recours za reketi za hao harimo uchaguzi huu gela dimori juzise eske uwandu wanu ngwa una haki wende wa depose ze recours zila au kwa tina haki abo ndo bahanu ikawo gela dimori wangalie ndonono rikaye ma pragmatic ma realist mimi binafsi ngamkubali kangwa una haki wende wa depose recours emma na hinri wakubali wende haruma uchaguzi rango wakati mwanadamu yakubali yende haruma uchaguzi yakubali kanga buvua legal ngwendo haruma evua hiyo abola dhima ya wanilie ze haki zahe haruma evua legal ekaka ijakiri wakati wangu ngujoiwania haruma mva mrwaji mimi natukubali nende haruma uchaguzi na kujua ka uchaguzi unu wowizi linukumbile ndo lafanyiwa mitinde na jenda na depose recours shale uka Dr. Salim eka mwenye Baraka Setwali eka Abdou Soef eka Kiki eka Burhan Hamidu leo wandu wao wakubali wende washindane na Asma Nazali harma election ikauri juaka ze election zinu zitrukewa en avance no wono kangwendao abu wo rangu wakubali wahenda harimwe machezo yao
abo ngwaona haki wende wa depose recours puisque wakubali shila sharia sisi wahanjumera haraya rangu washikubali lazima wende harumwe sharia isho waonese watsahezi haki za hao abo tika huja nambe ukaindi tika huja nambe ke makandida ngwaona ye legalite ya hao ye haki ya hao ya ujua wapoze recours puisque wakubali wende harumwa uchaguzi. Mimi natukubali mitinde johenda na depose recours puisque mimi tizilani nchuzi amini njaparozi amini kanga bajuka uchaguzi wa kweli. Abo mimi wakati na johambaka abo mna depose recours mi hajimba na mbekaze voti zinuzi hibwa katundo na johambaka no ne banungwa nzori bihenda ba kwambaze uchaguzi zinu zo haramu halafu leo zihibwa ngwendo wa depose recours abo minderuliyo o placard shaula kubalukaza ni chaguzi ngizo harumwa voie legal ya kubali ya henda yende ya shindane na Asmani Azali ya henda ya hibiwa. Il a tout à fait le droit ya déposer recours. Iyo haki ya hahe. Iyo haki ya hahe. Karna ujua rikondamne uka makandida wa déposer recours rikane droit yo condamne ukanga mparticipeo harma mascarade ikau kaitina mba legalite choka uyonsi sharanguo wenyi wakubali kanga bo legalite c'est tout à fait normal wa continuer chemin iyo kwa na ujua wa protester d'une autre façon tant que kwa jadunga ye voie normale waikubali dainu ya déposer recours ya ufanya recours harma e cour suprême bei kwa puisque ongwa juao kayeseni ne cour suprême wa na mbilini ezafanyiwa neseni izo ndizo cour suprême wajofanya iyo ils sont pas naïfs à ce point-là. Kwa watina manaïf hata ijehonde daraja hiyo. Ngwaju wao. Yauka wanambilini, wotsova sawa, walisawa, kavanambanungo ya tafauti. Abo, kwa watitabirini, ngwaju wao le jawabu wajokaunikiwa. Shale jawabu hilo nilijoka wa permete wahundre namna nyindraji ya conteste ekangwa jubao homa bareni. C'est leur façon de voir. Iyo iwabakia shakarna juari la umu ya ukakwati na haki wa déposer recours. No amjoji la umu mimi au nlaumilwa mimi na bantuhanza voti ekatsa mbanga mwendo na déposer recours. Shawala ya kubali yende mchezoni. Admetona rchorenga mfano inu machi ya mpira kwa mbangu wende waharenda wena kipu fulani hukubali wende warenda weniyo mwende en cours de match ye arbitre hafanya wiji hanika ule adversaire uronda wena no bora ya hundo shinzi hamnika ushinzi huo. Eske wewe ngojoenda wafanye demande de réserve ou non? Ngojofanya demande de réserve. Pourquoi hukubali ukai arbitre wala kati mru katina wahuria wajua ya rese machi no kubali wende abola demande wafanye demande wende wa depose demande ya hemachi ya
buwahibiwe maji. Panar tafadhali njahamba kaya yerekurunge johunda réponse satisfaisante. Ihotino mvanliyo jena mnakotizele abantu tsambaka wowe makandida ngwajuawe ye réponse wajoka uhunda. Mais c'est leur droit de poser ce recours. C'est leur droit. Car nous jouons. Riwambie ka kwati armanzia ya haki bawa déposer recours. C'est leur droit puisque déjà wajinike droit yo participer harma mascarade. No wajua kayanu mascarade. No wende washinda ni nazali. Abo ils ont leur droit yo déposer recours. Quel que soit les réponses wa joka hunda kabati tujua ukakabati réponse satisfaisante. Personne n'est pas dupe à ce point-là. Kabati namna wajo satisfaisait wane cour suprême. Mais c'est leur droit, c'est leur légalité. Puisque wakubali la légalité, abunge la dimo wedunge légalité yo jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ngone haki ya udepose ze recours hao à n'importe quel organisme puisque wakubali wende washindane. Wakubali wende washindane. Abola dima wadunge nzia yinu. Inunzie ka ngwaona haki wowo. Karna ujua rambe kinyume katinde namna hiyo. Ye droit yo ke tu empêche combat. Puisque ye mouvement populaire ya hea inu, inti mouvement populaire yende siwao, nema politicien, c'est un mouvement populaire pour les citoyens comoriens. Riti apparente ne politique. Mkomori leo kajajuha hasibabu kandida fulani, hajuha hasibabu ne mensha maziro ya mremao. Leo baja sababu yokavaka election, idone le josi e mwana mkomori halamuha. Il ne faut pas s'enfermer comme ça. Il ne faut pas s'enfermer comme ça. Puisqu'on va nous mélanger. Ce n'est pas un mouvement politique. Le mouvement Yadjou Hakomori, c'est un mouvement populaire. Ika ungeidaïyo, ze haki za Komori ya subissé, ça fait 6 ans. Aboukar tina droit ya hui mélanger, ne ma politicien, nga sina droit ya encourager le mouvement yinu, y avancer. C'est deux aspects différents. Deux aspects différents. Ye combat ibaliwaone majeniwanu. C'est un mouvement populaire. À part le mouvement des politiciens. Car nous jouons serviette ina torchori mélangé. Non. Naftafadwali. Rike harma contexte ka ngio légal, ngio logique. Banu harma harma siasa na tafadhali ndofanya zi analyse zilio pragmatique, zilio za kweli. Karna jodje renge mouvement populaire yinu risibishie kainu mouvement ya huandwa siasa. Non, non, huandwa siasa rakwaja déclencher mouvement. Inu mouvement populaire e shahatu risalie ye mouvement yinu. Karna jodje riba hitse huandwa siasa wakati toka uyonti. Puisque une fois, je le dis encore une fois, rijohanza renge mouvement inu, ri apparente, yoka inu mouvement véhiculé wa unondo siasa, abungari kasewe ye mouvement inu, abungari kasewe ye espoir ya emajeni wanu, waibalia. Bane citoyen, c'est le roi dans un pays. Puisque wongu waniliyo emesha ya hahe, Vanule mwana mkomori ya la mwangu waniliwe maisha ya subiseo pendant 6 ans. Pendant 6 ans. Ya maisha madiro. Ti msomo, ti unono. Ti maisha ya mbendo hula. Ti mahakama. Donc, awo, si kartina droit, ya urenga ya mouvement inu rimélanger. C'est un mouvement populaire, ngela dimori renti harimwe place ya hayo. Mwana mkomori leungwa njolo windi.
na tafadhali pisko bando bahanu ikao nyi wanru ikao nga mwanzao mfanya analizi kangela dimwe mapolitisi jau abo kamtu encourager mouvement au contraire nga mwanzao muikase c'est une réalité na mrate mouvement inu puisque mouvement inu ngio ne liberté ya hayo inka ijapangiwa ni kundi sha kisiasa tindo wakaenda haruma ze voti tindo watsohenda haruma ze voti kabati wandu wa coordonner au mouvement inu c'est un mouvement qui s'est soulevé tout seul. Personne ne s'attendait pas. Kabati ya kaulindia zinu. Leo zija narsaluye ribahare mouvement. Sharti je ranzeri ya parente armandongo za kisiasa. Non. Mimi nti d'accord harmwe point hiyo. Nti d'accord puisque nga mi convaincu yo que mouvement inu nge jo waswili. Hoka kei waswili dasi wasi. Dasiwansi na rentre mouvement ino avec toute sa liberté. Toute sa liberté. Maunduka wandra siasa. Wa conteste ujuda mondiani. Heri shawa. Aboye mouvement ge amplifié hao. Mais là maintenant, la base du mouvement nani renti armoye kaya hayo. Nando kainu mouvement populaire. Non politique. Non politique. Il faut qu'on insiste là-dessus. Haukabando bahanu, ikau kartushinda. Railewana. Rawona okweli. Oluye yo saluye yembwana inu. Kaichu bidiri rejeze dingoni. Puisque mouvement inu gami amina certitude kange jo triomphe. Ngejo triomphe. Puisque c'est un mouvement, ikao ye cause ngio noble haku. Donc, mimi, ngamtsaho kwezi, ritafautishe ze nongozi. Ritafautishe ze aspezi nuzombili. Dembana inu, riti apparente sur le plan politique. Demba kandida, juma ze recurso hao, ngwaona yedro ya hao wapose ze recurso hao, puisque wakubali wende haruma za election. Du moment wakubali wende haruma za nyichaguzi zinu. Abungwa wona ye haki ya hao ya continue komba ya hao sur le plan légal. Haruma ze voie normal za recours wala di mwazibaliye. Iyo haki ya hao. Ejo kaenda depose recours nda minatu kubali voti. Léo Dr Salim, il a droit d'aller déposer un recours. Il a droit, puisque hakubali de harma élection. Comment je m'empêche de déposer recours? Wakatika utimambia. Saba mwanama Dr Salim, mwanama Burhani, mwanama Blusef, mwanama Munyibaraka, mwanama Kiki. Ze votizin ti halali, ye raisi wa ti halali, ke jaladi mwenye se votizinu, kabati sharia, ze votizinu nga zjohibwa, zinuzi hibwa en avance, wamba nonga rendao. Aborangu wazingara kangwa wendao, wahenda wahibiwa, iyo haki ya hao, wadunge nzia, ya udepose ze recours, harumwe cour supreme, wawanie haki ya hao. Ngamrejei tena, wawungwa juwa ule jawabu wajujibulwa ne cour supreme. Wajujibulwa, nole jawabu ngwalijuwao. Abole o, Mwenyezi Mungu yajalie mouvement inu. Ya chutendelwa ni wandu wa siasa. Shaya tendelwa ne maranya wao. Des jeunes de 18 ans à 21 ans. Mjuwa hangu muslim hakana 21 ans. Puisque olamba ya hahe mwamonaba ala juzu paropesi. Uombrahiri mwahangu ratsabu habadzima. Mwanzani wangu. Abola dima leona mbe muslimu yemjuhu wahangu. Haukemba ya hahe wonde bani hangu ratsabu habadzima. Mba ya hepesi. Nyezi muna mwehetina mo. Habo.
karna kujua renge movement inu ribihanye na mva wa kisiasa kwezi. Iyo nde point de vue hangu, puisque ni mru ngene point de vue hahe. Abu keja kakati zingare point de vue inu, ike kabati mro jina ulo na point de vue mro jina. Shami minga msepare zejani buzinu zombili. Uka inu movement ya wananti leo wala muha he maisha madiro wa subiseo heze tabu ndiro wa unesi wao leo ndo Mwenyezi Mungu ya jali waishia waona wala muha wajuha wamba wankweli ngarangami yao zevoti zintine za juso anazijana wanu wei Jibrilu shema kandida wanu chilowa kawajusa sha wei Jibrilu hena ndongozo ne Jibrilu wa hazo leuri juanzeke wala muharangu le 24 mars 2019 rijuanzeke wala muha owa Komori rangu le 24 mars 2019 sha ramba rirongowa releza rifanye nizofanya kwa jajuha leo wajuha leo ndo waishia abu minga msaluye movement inu hauka leo zila raka hamba mahasta kamili lewe marainya welewa ukabankweli ngwa tabi hao bankweli leo ngwa haruma maisha madiro bankweli leo ngwa dhulumi wao abo sisi isharibakia nzima ndo saluye ye courage yaho wanazijana wanu riwa encourage ye movement itiziye abo ishabaki hindi ishabaki ndo kai marainya wao minhum do alo harmu mji wa mroni haina daho ikawo leo ngwawonao yezimbi inu ema kafa madiro ya rundao wasaidiyo wana wanu wahunde mpendu wale wawankuraje wawabuliye milango watife hanzaya ne movement inu itifube puisque ke movement inu ndo fuba abo se fini rambiye wajau wanazijana ikawo leo ngabo wanru wa heyezi wamkurudiaoni hahumnikani mapesa ngabo wanikiwa wisamili ngabo wanikiwa emilio na mboshe mapesa bwana zijana shana mweshele kauludima ufukara kopuwa mila na mboshe mapesa pisko yao mapesa ya hanyu yao tiasuma nazali yao ti mapesa ya hekonti ya fatihu yao ti mapesa hahe yao mapesa ya daula yao ti mapesa ya takfini yao ti mapesa ya fakrim radabi yao mapesa ya daula beko wao ndo abali ya onko deniwe mnikani sha yao mapesa ya daula izo lezi ntabe za mwili za hanyu na mrenge mapesa sha mtihuze oungwana wa hanyu mtihuze wahuria wa hanyu mtihuze zetabu zimremaoni mahasita kamili hazihuizidi na mrenge zihuizidi renge zihuizidi bo mwana mkomori na hiyo haki yao shautidiwa zokaya ufukara kopuwa mila wahuria wa haho woka uhulwa hauka woka unabei uhuria wa mwanadamu woka unabei abu mtikubali wahuria wa hanyu uhulwa na mrenge fedha kamwerewe mapesa na mbosheye ye mapesa na tena na mrenge baya ya hanyu ya mapesa ya halali mlawo kinyume kamwaranti nao wao ndo walao haramu shanyinyi nga mlao halali pisko izo ndeze ntabe za mwili za hanyu enge nga mumtosoni ushabadi wa Komori rimweshele zizeni yokaya yembwana ya haki maibalia ino yo ya haki mwanyi juu na singari aminiyo kanga mjo waswili abungar ka hanza rimwoneseni yaukaya zemali zitambazi wao mwenikiwa na mboshe shana mweshele banu bazima yaukale wandu wanu
wajo umnikane ni mdungu jotani kwa ziwizi tano shaka mdaza mzia bahinga mjo uone izo wajo umrenda nentu abili zila ziwizili mwanikiwa iyo mahakume ya pirizo iyo mahakume ya tabu iyo mahakume batina msomo iyo mahakume batina unono iyo mahakume batina maisha iyo mahakume batina mahakama azinga manyihanda we mkomori ndawe mne jana mkomori okazila ziwizili waziboshazila wakubali urensiye mbwana haho ya haki uyanao wiwanao niyo iyo nejoka huzinga manyamaudu wambio kabalaruni kaziwizili abunga sina haki riwensi bano mahakume batina mahakama rufanyie mahakume batina msomo rufanyie mahakume batina unono rufanyie mahakume batina maisha ya mbendrohula izo nizo wajo hurumili ya maudu rufanyilie mahakume batina kaujwahula o mjini hanyu wende mjini fulani hata buya pare rufanyie mahakume batina kauono mwenje rufanyie mahakume batina kauono maji ilo de biashara wao wanzo waifanye hosoni mwanyi iyo nde maana rimwambia onukaya na mtahadhari na mbosheye mapesa shamtsikubali pisko yabo iyo biashara wanzo wamfanyieni ngwanza waje warudi tena umdhulumuni mahakume ya saa tena hasibabu ziwizili na mrenge ziwizili shana mwendeleye bwana haukanga nyina haki na singari aminio kanga mjo waswili iyo haki ya hanyu kamtsiharmanzia ito denzia ya haki ya mwanansi harima maisha maziro ya mremao enge iyo de mana ikao sikwa leo tirenge o wakati unu njenjeleze harima emivainu yo miraru do wone soke mbwana inu inti mbwana ya kisiasa inu mbwana ya he mwana nti mkomori ya lemewa ne maisha maziro ya mremao takriban mahastaka mingi maisha ya peu yaliyo mabenufu ndonondo ukama maisha peu de maisha tona mahakama de maisha tona msomo de maisha tona unono de maisha alona maisha mai maziro ya mbenduhula de maisha ya toma itiyo asumanazali hamtsinzini toma hari tsinzi tomaya ngujori tsinza tomaya ekarimlejezo jumwa banu hauke tomaya hatu ndanyi unaijana shatsinda siwa baba hanyu tsinda siwa baya hanyu ye toma ndanyi yeye zahaye sasikaza kifu katina haja ngwanzo arenge nti ya komori ya irende teya ya irende nti ya kifaume ya juhe ya rantize mwana ya mwana bahe ya janike mjuhu iyo nena mna yafanyao abo nyinyi nga mjuba tsemi hono hata ndi lazima leo mtoseni na tena ngari mtosaoni ya ukembana inu nganyina haki mwigabili na tena yo haki mwigabili hata rihundo shinzi insha Allah taala haraka bana mada ya pili na njia de mada ya hema kandida ngona haki c'est leur droit ya kwenda harma recours pisko wakubali wende harma uchaguzi ikawa uchaguzi unu rizamba rangudo mwando ka unuchaguzi wa kiharamu unuchaguzi wa wizi unuchaguzi ka ukotsi namba mbaha kitoka vyonsi abora ngumwa na adamu yambiwa zendo ngozonti pia ya hamangwendo harma uchaguzi abora ngu yakubali uchaguzi ende ngena haki ya depose recours ngena haki iyo haki ya karno jwa humbo haki madararu dayinu do mhulo waho unejana riwambie ukaya ufukara kopua mila na mboshe ye mapesa shamti huzema inshahanyu bezi wizili wanikiwa bomnejana ngojo kauliba mahakume batina mahakama bonti juu ujorumili wayo ngojo liba mahakume batina unono yokunda lapitali wende wakatujoka mwade mahakume batina msomo mahakume ya maisha maziro mahakume ya huhuri ya waho ujurengwa batino kauje wambeti jao iyo nda sababu ndezi wizidi wanikiwa
yonde mana rumamba ni karengezi wizidi bo mwana mkomori sha continuer combat puisque mbwana ya haki jo waswidi inge kwesi iyo de muhimu na kaunji ya harmwe directa inu ili niwone sembabi ye point de vue hangu bimilk ikau ketu angaje mru kati ndami ngena angaje o mimi personnellement du moins point de vue ne fanya banu ya ukaya il est temps ya ukari ti mélange et ma politique ne mouvement inu ye mouvement inu ketu appartene ne ma politique c'est un mouvement populaire ngela dimori rentize liberté hao ritinji e Buhari na ri encourage na ri saluer we akaleori mele komba pendant 6 ans ranzaye mkomoria la muhe kajala muha leo vajiri uchaguzi ijabahati e mwana mkomori halamuha abo si wenyu saluer e mouvement inu chasiti wenyu hui faiblesse ngari encourager we mouvement inu ngio antipolitique mouvement populaire ya hera ya mkomori hema shamadiro ya yonao jena mnakozibiri harmanti zinji na zone samifano banu za tsongeza zembwana zinu za juha e marahia wala muha donc leo zijabonti juu ngari saluer e courage ya he mouvement populaire ya baliwa non jana ngarambao encore une fois ke mouvement inu kaiti harima mva wa kisiasa toka uyonti maudu ka wandwa siasa wajusa mouvement khair inshallah ngarju yankulia ngarju hi saluer haina mouvement jojuha idoka bien déterminé ngarju hi saluer chez mouvement lewo inu mouvement populaire chati mouvement ikao nge cautionner wao ni mndo siasa toka wonti kabati mndo siasa ukosione ye mouvement inu kabati mndo siasa ukordone mouvement inu mouvement yahe mwana ntimkomori abona rirenti harmwe liberté ya hayo iwaswili oba hanu kaungarombe yao ya usa yezi asumana zali insha Allah taala rihunde dawla haki rijodi waza majaraha madziro raya ona harmama hasita ya kamili ngamkazo yao naombeana tasijema la heri sonti pia insha Allah taala. Assalamu alaikum.